Old school. Мне падаецца, магільшчык адакладна званітуе ад танкаў, не? А чаму? Я гулам сімулятары люблю. Просто Але ж что ты там казаў, што не в граеш. адчуваннях да халеры казуальна будзе. Я люблю сімулятары, але не люблю казуальнасць. Яшчэ раз, Шаграэль, ты нешта сказаў? Я пытаю, я еще сам сейчас тело запустил. Мы толькі што Ні, вылецелі сэнс на ёсць. задачу. Добре, без проблем. Может быть, мне кто-то напишет, что ты коли скончишь миссию? Давай, Конечно. добра. Як скончым, то напішам. Дякую. Было б за што. Дарэчы, шаноўная, гук-то змяніўся на лепшы, я так разумею, але ж ці ён той самы, які быў. А то ферму мы адкаталі з тазіку. Які гук? А я карацей набыў сабе прыблуду, якая павінна была гасіць шорганне па стале, па вось гэтых рэчах, ведаеш, каб не перадаваліся грукат. Вось, прысабачыў яе, карацей, усё зрабіў. Потом меня выявілася, што пазляталі, як яно завуцца, не драва, а карацей налады на Apple Equalizer. Вось, я ўсё пераналадзіў і у сераду стрыміў ферму. Весёлую? Так, з каровамі. Вось. Моя любимая гульня. І выявілася, што ў мяне гук, як, натуральна у вядро раву, ты разумееш, проста. Так, спачатку, як заўсёды, ідзем на мосцік. Не ведаю, я до гэтага часу не магу себе мікрафон настроіць ніяк, таму... Прама, направо, налево. Прямо направо, налево. Так, што я казаў Віктару на пытанне аб атакі рашцы на Літву? А мне падаецца, гэта ўсё... Гэта каламучанне вады. Што Расія, хутчэй за ўсё, не ў тым стане, каб штосьці зрабіць зараз. Дарэчы, хтосьці паглядзіце на труп, супраць каго мы будзем ваяваць. А то я апроч плямы нічога не бачу. Трупаў няма. Яна заглынае. Не, ёсць. Твары з'едзеныя. Мабыць, гэта будзе прывід. Мабыць. Так, ну што, дадзеныя ў нас... Дзе? Чакай, я штосьці не бачу на мапе. Мапа, сацыяльны канструкт. Карацей, нам трэба ісці у гэта цех з рухавіком. Чуеце? Чуем. Так што давайте. Было бы добра паглядзець. А можа Тут бонусам ж, як заўжды, завалім? трэба кругам ісці. Ну так, дакладна, можна пайсці праз гэты... Як это, вось тут, так, сюды. І... Вораг побач дзесьці швэндаецца. Макс активейт капсуль. А мы яшчэ не бачылі, я толькі ведаю, што вораг. Мы ж радар. Дарэчы, я глядзеў там дзённікі распрацоўшчыкаў, яны будуць здаваць яшчэ па швару наступным крокам. А што ж сюды яшчэ дадаваць? А грошы не буду даваць у гульню ці не? Віш ты які? Я калі, падрыхтоўваўся, я ўвогуле пампаваў штосьці. Можа гэта быў патч якісьці. Ну, сёння штосьці спампоўвалася, я таксама бачу. Яно там зусім малое нешта. Добра. Слухайце, а дзе гэты з машынеры камп'ютар, які падкажа, якія нам трэба у трубах? Так ты можа гэта кроч да нас, мы просто прабежым не праз engine навокал. Ну, мы карткі шукаем тут.
Вы праз каманды пайшлі, наколькі я разумею. Ну, мне падаецца прасцей, чым шукаць лічбы. Лічбы гэта не пра нас. О, все, я знайшоў камп'ютер. Ну добра. Давайте на хуткасць, хто хутчэй. Дарэчы, Давай. монстр хутчэй за ўсё там у цябе, тому што 2, ён 3, не у нас. 4, 6. Мгм. Штосьці Монстр. дзверы самі адчыняюцца, ці заўсёды так было, Заўсёды. тое добра. 2, 4, 6. Так. Я знайшоў 2 карткі. У мяне адна пакуль што. 2. Так, а трэба 7. Бляха. Але дзесьці тут побач монстр, магчыма, я зараз тут і памру. Ён можа просто так пазнаёміцца, прыйшоў. Павітацца такі. Добрага стрыму, хлопцы. Было б файна, калі б яшчэ з данаты закідваю якія. Ой, ніфіга сабе ты. Сціплы які. Ну дык а шо, ён нас забіваць будзе. Гэты трэш-стрым збіваюць Гэтыя карткі. у прямым гэтым часе. Так, у меня 4. Так все, пабеглі адчыняць так. Ну, пабеглі. Ну, чамусьці падазронаў нікаго няма. Ці... І у мяне Але таксама, ён дарэчы. побач, що даецца. Я яго на радары бачу рэгулярна. Ён побач... Ой, всё, 8. Ага, это бабулька. Бабулька. Ой, у меня дробач. Ты яшчэ са зброяй? Ну, я знайшоў, так. Для баранення. Ну, пакуль Ці сябе. Гэта трымаецца. пуль сабе. Всё, сышла. Набойчикам так шмат. А я толькі одну трубу пакуль што зрабіў. Ну вось, гэта і адказ на твоё 2, пытанне. 6, 7, 8. Дык я адзін тут бадзяюсь. Алло. Ну, бяры тады два раза хутчэй. 2, 6, 7, 8. Так, чырвоны. Блакітная, вось чырвоны. Так, а далей... Налево. 8, 8. Я тут зброю ще трошки пошукаю. О, я на каля мяне. Смачно їсти. На... Якія вы, бляха. Смачно Добре. есці, так. Ветливые мы, так. Невероятно. Хотя, Разышлівыя. конечно, не быў, але я разумею, што у магільшчыка быў недавно кукінстрынг, адносна недавно. Так. Мгм. Вось таму майце на ўвазе, так. Ну, слухайте, хутчэй за ўсё, я так разумею, гэта былі касметычныя змены, таму што, наколькі я бачу, тут стала больш крыві, больш атмасферна. Дзякуй, незнарок, што выкарыстоўваеш Вітанкі, Паўлік. гукі за зефірчыкі. Ці гэтага не чуюць, але пад рекрол, канешне, бегчы вельмі не так пужает ужо. Ходзіць, бляха, ляпае сваімі лапамі. Так, один, все, бачу.
хотел сказать, адзінае пытанне, дзе гэты... Ён каля мяне. Машина. Не, дзе гэты боксик? Все, полез у вентиляцию. Так, я кудысьці прыбег нейкі рухавік. Дар было пасярэдзіне бегчы. Блага, калі б на гэтай мапе яшчэ азначаўся не толькі монстр, а... Ой, прабач. Ты, бляха, напугаў, скотынік. Я просто з драбаша ў спіну. хацеў хутка як гэта да сябе звярнуць увагу. Нам трэба не сюды, мне падаецца. Я такі думаю, адкуль у бабулі драбаш взяўся. Так, а куды тут? Всередине. Буль. Бабуль. А як гэта? Вы там неяк адзначце каля вас ён ці дзе? Ну, я нікого не бачыў, Побач са мной але... нікому. Все. Але я нават не ведаю, дзе я сам, я нешта заблукаў у гэтым машынным. Так ідзі да мяне, можа. Ці ты баішся? А я не зразумеў, куды я прыйшоў. Ну, ось там гэты катакомбы ўнізе, там... Халера не... Ногу сломіш. Это я назад прыйшоў, бляха. Ё-моё, бляха. Прайшоў паўз экран гэты і падумаў, што я яго ўжо націскаў. Ну так. Пайшоў нахер. Мяне сцяжаць. Тебе, а ты дробовик бяры. А у мяне ёсць. Пытанне. У тебе няма? У нас ёсць. 1 на 2. На двоих. Пайшоў нахер. Engine A. Я ад яго проста збег. Не, што ён на мой драбаш, ведаеце, як слону драбіна гэтая. Дык і ён такі самы. Што гэта адбылася? Та ён за вами ідзе. О, вітанкі Тертхе. Таю. Так, вы уже там несете, я... Чакайте, у нас же гэты стрим... Красці дату. Гэта сумесны, а чаму ён не запушчаны? Ці ён запушчаны? Ну так. Ну, запушчанасць гэта сацыяльны канструкт. Запуктаны. Вольны чат там асобна трэба запускаць было, падаецца, не? Ну так. Так, усё. Всё, ты завантажыў? Ну я трубы гэтыя вось адчыніў. Да халеры трывожная музыка, а я заблукаў у машынным аддзеле. Деду, як тут выйсці, алё? Вот знайшоў. Ну гэта толькі хост можа я трубы ўсе падчыняў, то бок там можна проста націснуць на панельку, і ўсё будзе добра. У мяне такое адчуванне, нібы каля мяне тупая гэтая паскуда. Не, ну за мной тут зараз бяжыць і... Не, яна побач са мною. Добра. Ну всё, я тады ўжо взяў гэты чамаданчык, мы ўжо бяжым на гэтай. Так, яна мяне абагнала неяк. Агульны чат ёсць. Так, вы калі там будзеце побач, тады павітайцеся. Цэнтральны хаб не падаецца Петр. Где тут выйсце? Крю. Ну І танки Рогана. О! Хто гэта тупае? Я тут быў. Магчыма, гэта я. Таму што монстра побач са мной няма.
Ну гэта выдатна, але я зараз падаецца заблукаў. А, вось цяпер трошки ёсць. Может, хтосьці мне дапаможа тут. Боженька заўсёды дапаможа. Дык а вы дзе? Ну я Я- вось на мапе вось такі Я 10 машину направіў. цэнтральны хаб. Ну, я зараз пойду. Там цэнтральны хаб патрэбен ці куды? А, гэта выхад сюды, сюды, да, все. Контрол-рум. У меня просто по мясцовасці. А, во, бачу цябе. О, куды мне зараз? Ты бачиш? А. Вось сюды. Як гэта назовецца? На местнасці Монстр позаду. позаду не трэба. Бяжыць, бяжыць, бяжыць. Рэт-рэт. Все, я уже все. Здаецца, Алсевіч, абваліўся. вітанкі. Давно бачыў у Рудзі там файны гэты мем Які? про Алсевіча. Да, Алсевіч. Алсевіча? Да. Это як гэта там, дзе Ясіяння гэты фільм, так? Там ось. Где-то ты где? Я каля галоўнага ядра. А, А ты все, мы яшчэ без не тебе, гэта? все, мы без тебе полетели. Я не вам можно, палечу можно зараз. отчинить, не подается, так? Не, можна. Я зачиню двері, бо тут прийшов гэты самый. Ён до нас прийшов. Дык, а ты каля галоўнага На шаттл ядра першы ці куди? Навошта? Мы уже на шатле. Молодцы. А ты так само заблукаў ці як? Не, я адчыняў. Вот ты дзверы. бачишь, ось коли тап натиснуть, можно поглядеть ось такую маленькую коробку. Это Максим. Бачишь? А, ось як яно працує. О, Новий функціонал. Ось як яно працує. Ну, я чую, хтось там бегает за дверыми. Ці то дед, Ну, ці не, то ну, монстр. не, покуль он еще далеко. Подается, что это не он. Так усё, я каля шатлу, каля шатлу. Ні, тут... Опа, на. Блядь, що ти робиш? Так, у нас гэты алярм. Ну, треба як-то її Ай, спочатку, шпанаки. каб яны сюди збігала. Головне, каб яна не в нашу вентиляцію скочила. Так ми знімаємо Знаєш, вентиляцію, ми ж. Волна, сюди йди. Все, погнали, ні? Чекай, я на собі закликаю. Ти на шаттл іди, закликаєш. Іду. Все, я Що ти натисну. Нема дурних, натискай. Знайшов до кого заляцатися. Все, вона сошла. А ми кинули куди гэты? Ось я тут побач А, стою. все. Все? Все. Видатно. Полетели отсюда нахер. Запрошайте каточка не каточка. Так. Так ось, про мем гэты, про Альсевіча. Ну, Там, дзе «Осіянне» гэты фільм. Ведаеце, там ёсць гэтая сцэна, дзе з топором, сякерай. Ну, дзверы гэты там ён юшыць. І там у Рудзі такі, як жаўчына, а Альсевіч такі, бюралізатар трэба, ці ёсць пульсізатар па гэтай гульні, мне падаецца. Вось, я шасці рагатаў доўга. адвечнае пытанне. Дзе беларусізатар і агушка. Ну. О, так добра грошай надавалі тут. Дзе? Що тут крахабор нейкі ці што? Не Нават 3000, 3000 нема. у меня ёсць. Ну, тебе бы... А, ну, бо ты принес там эту скрыню ці што. Да не, я просто знайшоў там 2 диски там. Ну, вось. Я так яшчэ трошки поназбирав. Так, я зрабіў, так это... Так у нас яшчэ аўтар ёсць мема. Вітаю, Паладін. Так Паладін зрабіў? Ці гэта я пераблытаў з чымсьці? Ці штосьці другое Паладін зрабіў? А, дарэч. Лёха, калі будзе гэты
Билтвич. Угу. Ну, я зараз працую, мне падаецца, што калі я паспею, можа быць гэта заўтра. Увечары завантажыцца серыя, бо ў мяне просто былі гэтыя адскія 2 тыдні. Я ўвогуле намагаўся, ну, амаль што 2 разы на тыдзень выпускаць па 2 разы, но тут не атрымалася. Я памятаю. Ну да. Я амаль што абяцаў там. Но кашулю мне порвал. прыемна, што вы чакаеце, так што у меня ўжо просто гэты Так, жорсткі так, дыск чакаем. ужо забіты за гэтыя 4 тыдні. Трэба яго клінапіць. Ну, таму што я спампую. Лёха, вітанкі. А, ты просто сходнікі захоўваеш? Ну Все. так, каб калі штосьці не хапае, там же прям стрымы по 10 гигабайтаў. Так ты што? Ну так, Шаленство. вось так. Да, о, бачу, Шаграэль ужо тут така. Ну, добра. Каточак, ты нас чуеш? Так. Ну, калі ўсе сабраліся нарэшце, то бяром сабе падвышаную складанасць. Ага. Згода? А вы дзе абіраеце Вядома. місію? А, Ну, там дзе ты, все, ну, абірай. добра. А я ўжо ў шадлі сяджу, вас усіх чакаю, дзе вы там швэндаецесь? Падвышана гэта якая? Гэта жоўтенькая? Жоўтенькая, так. Мы зялёненькую мы минулый раз двойчы зрабілі. Track the data, kill the specimen. А чым будем займацца? Забіваць кагосьці? Давайте kill specimen, мне падаецца. Было бы цікава. Давай. Мне падаецца, гэта самае акшоністае. Збіраем гарбаты. Калі гэта будзе бабулька, ой, будзе цікава. А, ну вось паладзін кажа, што Рудзі потым яго падрэгадагаваў. Так што... Так, дзякуй вялікі, хтосьці падпісаўся. Нічога сабе. Лёха падпісаўся. Лёха, на цябе не вы падпісаны? Не, вось жук. Лёха, ты разумееш, што гэта мінус 100 да кармы? Ды, можа, это другі Лёха? А можа і другі. Здаецца, що Лёха вже 500 гадоў зразу. Каточак, ты як там? Каточак заблукаў. Добре, я просто трошечки заблукав би. Вітанечки, фейкаїн. Вітанечки. Ой, пробачте, проспав ось так. А, так, до речі, до руки віддав, фоксі, фейкрей. Все, есть. Що за Халерей. гуки? Пишет, бы обновлял драйвера. Поводи себе систему не видно. А чому ти спиш так довго, Каток? Що здарилося? Ну, а пошні пригоди ось з переустановками, з усім гетер, ну, не підгукнулися. Недовго. Бо там до ранку мається... Ще раз, що ви там? То ти, може, не кажали за себе придбав, ні? Ні, просто вирішив почистити, тільки курсувало це благо. Самый час продавать железо. Когда я Саме недавно... час набываць. Я недавно сестрав мімасик, які вже пілять, мабуть, по гэтых оперативних платах. Там, короче, девушка такая, вельми смазливая, запросила до себе айтишника з намеками. Айтишник поглядел у комп, спиздил 4 плашки по 16 гигабайт и заявил двери. Кинул в машину. Жах. І он так гэта за працу бярэць уже не грашыма. Ну, Короче, А збирать що, не ви вже можна. усі хлопці в сенсі? Що? Ну, ви усі персонажів змінили на хлопців. А, Ні. Такий все застався. на місці дівчина. Ні, ну так Усяслава ще був. так? Він дівчина, він просто у шаломі. Я просто... У меня просто такая жанчына. Каточак. Не все то девушка, что мягкое. Что ты там Усяславу салал? Да, не ведаю. Зброї А, ніякої зброї немає. немає. Ага, але світло. А що у нас? Забойство. А, Ми паляўнічне. Добре.
Будем забивать Ай. при світлі. Дівчинка на А стероїдах. я Голуби возьму себе розгрызены. капсулу. А ви як хотите себе? Ну, я просто комусь покину. Смело так. Голов нема. А, гэта медуза. Гэта... Ага. Все, Так, я Я уже уже чую её. зменшую. Здесь побольше одразу ж. Так, а чим я там вогнеметом? Так, штось там такое. Зачапай Заморозить меня. вогнем. Ой. Мне падаецца, у гэтай, ну, вельмі вялікі персонаж я себе абраў, зараз у дзверы ўжо не пролажу. Две гарматы у машины. Так, вогнемету механічным. За лазером можно сходить и за вогнеметом. Я прибег назад. На шаттл. О, тут є ще капсули. Капсули Ой. вже зачинені. Ой-ой-ой, иди нахер. Я так я выхожу, тут я, да. А муж без зброї. Выходи, хоть. Ну, головне, це ж капсули знести спочатку. Какие капсулы? Ну, одрадження. Респауну. А, ну гэта вядома, што так. А іх, правда, усяго 4 на гэтай складанасці. О, я знайшов. Всего? Так. О, я У начепил. сенсі всього 4. Так? Не, Поглядзі, здесь Team больше. Respawn Left 4. А, респаун, Ні, це ё-моё. капсул, чи... Не переследуй. Так, шановне. Што А, зробилося? блях, не у той бок. Блядь! Яна што з'ела кагосьці, ці што? Не, лить на голову не скокнула. Все, побегла по Стрики вентиляции. взлетели. Бля, Фокси, ё-моё, пиздец. Я у паці з астатнімі, але не Вы там уже так само запик. Вот там был Видишь, ты короткий полетел стрим, за лазером, але ці што? отлетало все без конца. Ух. Привет. Мапам. Оно некое больше агрессивное. Что вы ему зарабили? Это да. Икру з'їли. На булку намазали. Знайшов две картки. Ну, может там про перезапуски, там же ж я перезапускался несколько разов. Але вось гэта дурня, конечно. Ну, посадили на Twitch стріки. Потім такое ще робять. У мяне гэта, дарэчы, за сёння 3-й стрым. Таму хутчэй за ўсё кагосьці з гледачоў дакладна Оля, зляцелі. яна ў сталоўцы была. Не, ну за логікай яны павінны былі б зрабіць гэта на дзень. Ну так, То бок лагічна. калі... Я быў упэўнены, што яно вось гэтак і ёсць. Но я так само, яно бо гэта тэхнічна не гаразд будь у каго могуць быць. О, глядіть, що я знайшов. Знайшов зброю. Ого, Ага. схавалася. Ну, Фоксі кажа, що на дзень. Але, Бо ну, гэта трэба патэсціць. але тады якога ляду яно зляцела? Я маю шотган. Оу. Ка. А Фоксі А кажа, він- што тэсціла нават. Ага. Складанасці гэтай медузе хапала 5 разоў стрэліць у твар, і яна адчаплялася. Зараз праверым. Хтосьці Зляцела, пайшоў за зляцела, кажа вогнемётом? выканат. Мы пакуль што карткі збіраем. Так, а хтось новы пайшоў стрім искать. па машынеры? А я пайшоў, я зрабіў сіняе, зараз на чырвонае пайду, так і зброю тут Добра. пашукаю. Я знайшов тільки одну. Мне пакуль што ніводнай карткі гэтай жоўтай. А зброя пікае на гэтай складанасці? А на кароткай адлегласці. Адна картачка ёсць. У мяне 3. Мгм. Яна каля мяне? Так, яна каля мяне. Галоўнае, што не каля мяне. Бяжыць! Раз, два, тры,
4, 5 і да пізди. Ух! Я спужаўся. І дала лішча. Не дала, бо яна бегла на мяне, але выйшла на тое, што яна бегла ў шахту ліфта. Ну, ліфта. Куди я можа, пайшов? Потому что Чего она ты навіть не звернула на тебе увагу. Ну, не. Все ж таки звярнула. Але Просто бегла. заигнорила. Так, уже перад самым гэтай атакою паляцела наверх. Звярнула, а галоўна, що не галаву. Так, Это правда. Так, каля мяне яшчэ адна гармата, каму трэба, то калі ласка А ты падыходзь. где? А ты на тап націсні, убачыш. А, так ладно, я все забываюсь, что тут есть гэткі функционал. Але тут тырчык, то бок гэта не другі драбаш. Гэта Так, тырчык. это лепш, чым нічога. То і правда, так. Чакаць цябе? А где ты? А, все еще Я там? так стаю каля гарматы, калі што падыходзіць. Дальше еще картку знайшов. Супер, ужо 5-я? Що ж ти така упорта? Падбірай. Оба. Все, есть зброя. У мяне одна картка, у цябе 4 ці 5. Скажи. Ну, там уже всунуто 4, яшчэ одну маю у Та кишені такой, своїй. агулам 6, яшчэ 2 недзе павінна быць. Раней яны А, ляжалі ты з что такое? запасом. що гэта? В сенсі. Йома! Так Тут що не хтось- крацей ці червоні труби, нейкія чарвяки поўжуюць. Ведалі? Нічого Ні. собі. Це новий Не, калі ж контент там якийсь. першы раз гуляем на гэтай складанасці, таму... Лінейкі, гэта як у Star Wars. Що це такое? Ти, Льоха, ще підписався на мені? З-пад води просто ось такі червяки. Нічого ти, Льоха, ти магнат? Ти що ти? Ти шляхта? Так, я з того конца. Дякую тобі, великий. Дякую, що... Гроші, гроші, картка, Так. картка. У мене Будем з тобою третій разом гэтый месяц Ось тусить. все, і у мяне ёсць, пагнали. Адчыняць. Погнали. Яе побач няма. Добра. Я б яшчэ хацеў неяк выкарыстаць шчыт. Паглядзець, што з ім будзе. Падысці неяк да Пакуль што пашвары. супер карысная гэты радар. Каб адсочваць перасоўванне. Ну так, хтось со сквода повинен. Засовывай свое. Так, что за намек, Леха, со схуткой? Ну я мап Подивися. пам'ятаю, тримаю у голові, може варто мені Держи все ж таки собі. вибрати, або щит. Я вспомнил, что я себе, Просто что я себе стоит, не налаштовал, как Яна тут ідзе- хлопцы меня не ідзе шули у з Дискорде, боку проходу, а я откуда мог прийшли. с вами гутарить, Трэба ось, ёй прасадзіць у галаву. Яна каб им даже не на перешкаджать. Эля, Леха, дякую тебе еще раз за сап. Так, Чё, калі как у я? мінімапы нету, глядзі, магільшчык там у тым боку, ось куды я гляжу, у Ось, тым ось, боку лазер а, знаходзіцца. там яна зараз. Добра, добра. Ось яна навпрост над нами. Ось Не, тут. яна тут стаіць за рагом. А, Ось. Выглядае Всё, так, сараніца. что с гэтых Яна такая, эмодзіяў, каб я усце мы ў такая. дурку едем, так? Ты Є хацеў дозволено. штосьці гэтым распавесці, Сышла? так? Так, нам трэба яна патрапіць у тут, капітанскі. яна не сышла, яна тут. Навпрост. Що там хлопцы зверху. робяць? Во-во-во, яна. Не знайшлі Ай! карткі ці не знайшлі? Збегла. Так, чакай. Що згубіўся зноў? А дзе тут? А, не чынілі ці Ну не як чынілі? збегла, яна все яшчэ побач. Нам трэба патрапіць вось у кабінет гэты капітанскі. Трэба знайсці Сам сябе бегаю кудысь? Традыцыйны лаз, ці што? А, не чынілі. Ёсць? Гутарла там они уже все. Вентиляция есть. Все, полезли. Подземный лаз, где он может быть? Вентиляцыйны, не твоё. Угу. Ты такие зелененький. Ёсць крыху смарагдавы. Там-то зброї-то нема. Так, зараз Побач. налево будзе. Чакай, ну яна недзе тут уже. Яна ось литерально тут такая 10. Над нами.
Альбо пад нами. Альбо пад. Куди хлопці полізли? А, вони там вентиляції. Ай! Кидай їх. Так ми вже все, ми вже тут разом ті помрем. Живий? Живи. Ті Зараз сидім. Ляша дала. Все, нам сюди. А є здесь ті... Лазер береш, ці мені взять. Бяры. Я лепш грошы пособираю, мне гэтыя ваши лазеры. Якщо десь ті Я ще нічого жирного. зброя, цікаво. Да блядь, я запнулся пораньше и не проспел проскочить машину. І що? Помер? Ну, там же ну, ж тобі вибухом. гете. Зараз побіжимо у інше крило, може там знайдемо якусь зброю так само. Ой! Все, у меня один только набойчик застался тут. У меня еще есть. Так, ну треба все равно в эту армору зайти, каб перенабиться, бо Так. я ж забивать треба, як ніяк. Там нема нічого. Так, гэта выйсці, нам сюди ще проверить ось тут. Покойчик, може там гроші є. Погляді. Вашики. Так, UA Light. Где зброя моя? Я команда сижу с кирочками? Червяки скрали. Такое махчимо. Яна побач, но просто А, одна. не холера я откинул. Так, дай я возьму лепш ось гэту, ага. Смажить. Ти читав, Макс, що тебе пишуть ось? Не-не-не-не-не. Ось яна. Не-не-не, Разу бачиш, ми зробили. тут гойсим з гэтою тёткою. А, вы уже тут? Вітаю. Все. Там армора була, пам'ятаєш? Во, во, Давай я все, зайду. Вядома, треба зайсці. Шаграль, лазер у нас, коли що? То бок застався тільки Мгм. по сутності. Твой вогнемет. Засталося зрабіць дранікі. Не, ну з іншага мапа ось, хоць ты ведаеш мапу, трымаеш у галаве, но трэба ж глядзець, дзе знаходіцца гэта рэчы, зброя і ўсё падобнае. Ну просто ад нас, яна над нами. Яна там, справа. Так, так. Побегли до каточка. А дзесь унізе ўсё ж таки, я пайшоў на другі паверх, нема тут. Так, стоп, это не сюди. Это треба вийти. Не, так можна ж. Машина А, треба ось тудою. Можна ж ось тудою. Адкуль ми прийшли, там є проходу машинери. Дед, Я що ж задавав? ось там є проходу Я машинери. не розумію. Хто ти мене пожаліш, безсоромно ти? Що там? Блядь, мені серце стане. Рубль по 5 рублів. Ой, доляр. Доляр. Ти куди повел мене? Ну ось сюди Сюди? можна пробігти, і там машинери буде. А тут що Всё, є? огнемет О, забрав. все, огнемет є. Тобак треба хоча й до Шаграля. Бо я набудь каля його хутка. Тут. Ось, Хіра собі, могильщик, ти мой кумир. в сенсі. Я не ведаю просто, що за шлях є. Гэта адзіны шлях у машынеры, які я даведаўся ў першай жа місіі. То бок я ніводнага разу трубы гэтыя не злучаў, я заўжды сюды бег. Ну, тут же простей. Усё. Мы готовы Добрый. сустракаць яе. Мне лазер, у цябе вогнемет. Зараз Яе падсмажу. побач няма. Так, UI Light, вітаночки, давно не бачилися. Так, привіт, мене тут подкинули белорусскую Я на побач. локу, Eternal Life of Goldman. Перший раз про такое чую, ніхто не стримив з наших. Каго Що ли што? такое? Каго што? О. Да блин, Рік Денс. А! Не халера Ура, яна я надгрызла агрэсіўная. голову! А што гэта за ваншоты? Яна яшчэ кагосьці, ёма.
Я на ўсіх трох па чарзе откуснула. Что это вы Ні халери. загибаетесь? Пипец. Где моя зброя? Так, подвышенную Спалом не складанность, кажется. засталося. Ну так. Хто тут зброю покидав? А, Картки, ось тут диски чисті, ось. Гэта маё, гэта я там памёр. А. Не чапай мои вошы. Я надеюсь, побач. Да чих-чих-чих-чих-чих-чих-чих. Такая, а? Ну, вона така шалена курва. Може, їй треба було більше зброї збирати? Слухай. Чих-чих-чих-чих-чих. А то ми дві куколки взяли і полезли на як это, аматори. А у нас же ж усі одрядились, хоч копили респауну. Ні. Ну, я живий. Я живий. А, на мой... А, фу, добре. Але зараз помирать нельга. Так, Ні. більше не буде. Калі што, я нічого не брав. Так, что можно тут поднять? О, Мяне забіў гэты рухавік. Чамусьці ён зараз нашмат хутчэй. А там- ну, ён там вельмі маленькі таймер. Ну, заўсёды быў. Запрэшся парэньшую смерць. У тебя вапнемет, шкода. а где лазер? Ну, магільшчык усё. Забірайце мои дыскі, дазваляю. Дякую. Та ми і ужас адразу забралі. Калі шчыра. Леха прибег з чимсь ще. Вітанкі, вітанкі. Тут яшчэ грошыкі валяюцца. Здесь. Чую. Та можа ён грошыкі раскідаў. Да ёб твою мать! Ой, я тебе трошечку подсмажил. Можете Разбегла. падлікавацца, можа камусьці там трэба. Мне пакуль не. Але все роўно Бачимо. ваншот. Все роўно Ну, ваншот. так, яна все одно на голову скаче і все. А тобі може перенабитися треба, ні? Каток. Ну, а, так я одразу. Ну, гэта ж звычка просто. Ти маєш на увазі набої взяти? Ну, как звичайно. було так на 2 рази. Ну, на другий раз я не различив. Її треба збивати головою. Ну, ось зараз пойду перенабивати. Я так само. Бо мені мало. Добре, що я ще й магазин перенабиваю. Перенабивають, коли береш підпаси. А я. А ти сяді там на версії, не бойся. А як же я? Ти чекай, поки Іди, нас заб'є іди. когось, бо у мене полова хп раптом. Коли кому цікаво. Вона зараз буде скочити на когось. Ну навіть не веду, що ти... Здається, воно згорело. Давай, лупи. Набиваєшся. Я не сихоть. Блять. Паскуда. Не сиходь. Ой. Вернись. На праці. Я Не- пойду возьму. не всё уйти ж таки, дверь. Отхиляюсь. Угу. Що Тут гроші? гармата одна лежит, слухайте. Чуєте? Ну, це ж таки у нас важливе, ну може Всеслав буде? Яка гармата? О, звичайно, вогнепальна. Там. Де? А. Где лечилка? Подбежи туда. Проверил, працює, ні? Ну, Може заклині. то есть ти може ще і наїбав. Во. Ні, збивайте. О, і збивати треба. Куди? Бля, так не бив. Ціна запалася. Ні. Як довго воно розматується. Постояла, почекала. Ага. Ну, А я не ну, перенабив, покульді речення подумав. Ой, мы заробим что-нибудь после стольких перенабиваний. Ну я покуль Після другою стільки, взяв, там по сотки забираю. самих. Заробимо головну боль.
А еще смерть его, бля. Я ще ж Да ну Friendly чепись Fire- ты от моей головы. Очень подобалась голова котиная. Давай, смажем, смажем. Теперь не бейся. Фу. Где она? А, свинчила вообще что-то. Капец там дыму было. Шарнила. Я вот не бачу. Простючка смажили. Электрогазосварщик сидишь по узброению. Есть такое, ну. И кухару это шашлыки робить. Ну, красей на корпоратив виїхали. Так, слухай, коли яна зараз сернула і збігла, то бо це середини ці що, бойки? Верагодно. Яна двойче справа була, може зараз зліва буде, ні? Да, здесь по правому боку. Вам її теж шукайте, а не її вас. Ну, выдавался гук оттуда. Что ж, боится теперь зайти. Леха, иди по стелсу, гляди. Жак. Раскручивай. Треба просто не, ну, моцна не гукі не рабіць гэты, каб яна Ну так. нас не пачула. Так, кстати, а нам забивать ей. Ну, щось тобі Мы поблукали. просто хочам, каб яна як бы так уці. От старости померла. Ну, Сепсис, мы же ее подсмолили. Может, сепсис. може вона просто уже перапужалася моцна. А, серцевого нападу, я зрозумів. Ви уявляєте, коли яна одна паду померла десь у вентиляції, і ви ніколи не довідаєтеся. Будете її чекати, а яна ніколи не прийде. Там Ну, вроде такі так не працює. таймлапс такий, як яна разлагається там за тисячогоддя. Ну що, може зміняємо дислокацію, бо... Ну, Подається погнали м'ясо. тобі до Шаттл Б. Да, ідіть, я почекаю тут. Ну, сенсі. Ну, все, ми зостаємося двояк, зараз тут з'їдають уся слава. Все по класіка горору, по класіці. Хваляю. Пошаки. М, Вячеслав, я наш скочить на голову, и ей можно сбить. А коли помощников нема кому Да сбить, я то... примусь смерть. А вы Ось вона. Я покуль размотается, покуль то, покуль Там то. армори. Всё. Армори. Подкажите. Ну, можем вернуться назад. Уже я зараз Так розстрілилась. побольше армори, вон там, прости. А, так. Здорово. Але тут леку вже ж немає. Ну, де червоні труби. До червоної. Ось сюди і покой зліва. Зліва, ага. 10 чую. Ой, коля мене. Хе-хе. Вай. Помні за Friendly Fire кидає штрафу. Смажений дід лепше, ніж не смажений. А що у вас там відбувається? Да Да так, нічого, слушай, все добре. Бухар. Я просто про два кінці глядів тут у вас, що тут у вас робиться? Поплечник году, курва. Не можу зробити. Будем называть Максима дед смаженая ляшка. Колись ці були волосаті ляшки, зараз будуть смажені. Просто метр від того офісу, ті чого, де там хлопець за школом стоїть, ось те ж саме, напевно. Катя, лячилка потрібна була. Мені третину заставили. Смажений. Ну, насмажили нормально. Чекай, тут Нет, нема. куда далеко не убегайте, а то у меня покуль размотается, я уже помру. Ти справа, що леки хіба що позаду, а Ні, тут ось уже ось, видите, де леки Вони ось? до шахту Леки всі. вон, ось там. Ось у Central Hub, далеко бегче наперед. А, ну так. А, ну так все, ми ж добегли до централа. Тут уже идущий.
Ратуйте, ратуйте. Чакай, тут я праз вакенцах ляжу. Ну, прозвакенцы Я гэта і прыгожа, і бяспечна. Ну. Там же все роўна горача, там же вы ж паліце, як напалмом. А як же ж Я гэта? вешаю А я ж гранату нічога не за вырашаю. Я ж нічога сам не зраблю. Ну так. Класічна. Можна паўдзельнічаць, у сэнсе яшчэ гранату туды закінуць. А нема. Было Слухайте, б ось сапраўдны окей. гранат. Машинеры. А, вось, я у машинері зараз. Хлопці? Ага. Куди? 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 А. Ну, куди? О, що ти? От куди? Запрашае, можа не туды, не ў той бок бежым. Ну, шипієшся, дуже слава за Вірус, Віталія. так. Зараз пройдуться по всіх, я Тут. думаю. Кидай гранату! Куди ти так скочиш? Так. Ты гляди, а што гэта яна так хутка пачала збягаць ад нас? Так, і ні, тут і нас кошить. Я тут намагаюся рабіць кінематаграфічна, каб вас з розных бакоў было гераічна. Уся слава. Слава закрився. Справядліва. А там ёсць вентыляцыя? Да ладно же, не плачьте тут Нет. уже. Калі там няма вентыляцыі, то я б туды на пачатку... Так, Ой, там, здесь- де здесь заставили. тут. 88. Ти замахав. Чому ж так Що шмат буває? Не вентиляції? подобається наша компанія. Треба зачиняти. Вентыляцыі шмат, таму што трэба дыхаць. Ну, зараз толькі гэты СО2 у нас. Сжигаем Форточку відкрити, кислород. проветрити. У космосі. Дзе яна малая? Бегаць туды-сюды, мітусяцца. Ну, Ну. ввалюється. Вже б забили б уже. Все да. горить, палає. Бігать, тусяться. Командек? Якраз таки. Ні, вона тут недзе побач. А ух ты ж божух, на літню голову не злетіла. Я щось заўсёды не ў том месцы. Усе на месцы, не на месцы. Ну. Ты з гэтай гарматы хер падхапіш, яна нешта хутка знікае зараз. Можа падбяжым да шатла? Можа- яна там будзе, не? Та, можа на шатлі ёсць гэты, як Там там, Петро справа. прибор, які показвае, дзе пачвары. Ян быў у магільшчыка. Мне падаецца, я позаду я чую. А, вон я позаду, хлопцы. Тихо. Разогналась. Ого. Тренироваюсь. Вот это я, конечно, ее. А, о, електрична її паралізує. Это я, и, конечно, да. Тож грати? Это я, конечно, да. Малайчина я. Так, Так, нам і- бляха пол хп знесла. Пойду. А, тут есть. Так, я на. Можа не яна, але хер дакажаш. Можа, хтосьці дапамог ёй. И оказалось, что гук тренный покажешь, КТ. Сюда бросить рабером Я уже бежу. Где там яна? Ага, это шаттлбей убежит. Вось гэта пират. Вось она, без вока. О, Нарэшце памерла. трохи салюта. Все, каточок добивай. Шматочек посмачнее. Берем. Посмішні.
Добівай гэтых двух каточек. Што гэта за Добивать чудо? двух. Ну ось такая пачварная, якая голову откручивае. Ну, полгадзіны. Насколько хутенька скручвае голову. да. Гэта ёрш, гэта коктейльчик, ведаеце, які галаву Я раз... 2 разы памёр. Боже, я ж так, я ж машынары, а потым гэта саме. Френдлі дэмэдж 104. Я думал, тут у мяне 300 будзе, ці 1000, я не ведаю. У мяне 92, дарэчы, френдлі дэмэджа. Вот так. Що, наскільки... Так, кидайце грошы. Колькі мы зарабілі, я Так. не розумію. У мяне атрымалася 468 і 1500 я аддаў магільшчыку. 700 на набое пайшло. Скинуліся на лікаванне. Ну, а у мяне пайшло на набоі і на лікаванне 600 агулам. Ага. Ну я, дарэчы, не лікаваўся. Ну, як у сапраўдным жыцці. Ну, а кулі, памёр і лікавацца не трэба. Так, што там хлопцы пісалі для мяне? Паказалі. Якія хлопцы? Ну ты казаў, ты там глядзіш, што мне хтосьці піша. Так ты ўжо паглядзеў, там... UA Light. UA Light пісаў. Вось. О, я жывы. Мы скінуліся, там это жывы. Добре. Дякую, Ну, Ніжнарок, што, гэта памкоціся? наша любімая, зараз будзе песня. А я ведаеце, што хачу? Я сабе хачу шчыт узяць. Замест мапы. Я, дарэчы, набываў сабе, толькі так і не выкарыстаў. Вось я хачу паглядзець зараз. Як яго абраць? Equipped. Health Injector Shield. Не, я працягну, мабыць, з радарам хадзіць. Мне ён падабаецца. Ну вось радар, шчыт і двое з мапамі. Калі раздзяляцца, каб шукаць нешта. Правда? Шматочак. Дзякую за капш. Ну, радар мне просто вось якраз таки мапу добра ведаю, галаве добра адкладаецца. Ну, адзінае, што шукаць вось зброю і або штось падобнае, трэба гэта вось запамятоўваць на кожнай місці. Так, ну што, мы падвышаем яшчэ складанасць или гэтую самую бяром? Конечно, падвышаем. Яшчэ, я думаю. Ну, Ну, каб ужо памерці. Дакладна. ладно, я тады трэ-дэтэктар возьму, напэўна. Ну, карацей, у нас выбор паміж знішчыць карабель альбо скрасці гэтыя дадзеныя. Не, ну, конечно же, знішчыць карабель. Давай. У нас ніколі не атрымлівалася. Не, один раз было. Я ахвяраваў Хацім сваім яшчэ жыццём. кінематаграфічных, но... Ну, шкада, што ў мяне там яшчэ секунд 40 запасу было. Трэба было на апошніх секундах. Ну, Для максімальнага гэта саспенсу. А колькі складанасць у нас самая высокая, я мяркую, што у нас не будзе распаўну. Гэта самая высокая. без респауну як-то не прышпільна. Давай отматывай. Не, ўсё. Мы бяжым. Дякую Патейта за кліпчики. Що ти там може накліпав? Пататы ж просто так, разом з Лёхой там кляпаюць вовсю. А так ж сёння мне парнуху кліпіў. Як яго яшчэ не забанілі. Ці ён гэта зрабіў такое? У мяне на стрыме. А дзе ён яе ўзяў? На маім стрыме. То бок пататы ж кепскі, а ты не, пасля гэтага. Я ж не казаў, што ён кепскі. Ну, мне падалося з нас. Ой, ведаеце што? У мяне ёсць прадчуванне, што гэта будзе хуткая катка.
Ну, питання на колькі. Ну, залежить ад хто там нас чакае. Зліж... Я зараз яшчэ намяўку якого-нибудь робота. Ну, будзе так. Будзе, магчыма, так. Респаун тикет 2 штуки. О, Так так, ёсць. так это ж выдатна. Кстати, no respawn capsule. А, дзе ты бачыш? Так как капсулы спачатку трэба за гэта самае. А дзе цікі тут ты глядзеў? На пачатку Всё, знаў. там же брифінг. Як я хоць выглядаю, у каго паглядзець можна гэта? Ну, Са шчытом. О, ты ваш ввогуле як гэта, як планета. Будешь хадзіць усіх нас абараняць. Ну, бо я бачу, хтосьці зайшоў у гэтую кулю маю. Вось так, хоп. І все. Ну, ваш прышпільна. Давай, Мне б погнали. такое на агарод. Так, гэта робот. Гэта робот, хлопцы. Робот? Фу. А што, ён Всё. сцежыць ужо вас, ці што? Не, то твары распілаваныя. Можа На гэта на новы цела якісь. паглядзіце. Можа ён просто... Гэта можа быць і Ще ж не бабка робот. може бути. Бабка, яна трушчыць твары, а гэта можа быць і... А чаму за що? Ну, больш падобна на свердло, ну як мяркуеце. Окей, давайте тады грошы Хто ў нас ставіць. тут судмедэксперт? Кожны першы. Адгрызеныя твары. Давайте спачатку туды. Дарэчы, Капітанскі яно мостик. ўжо побач. Што б гэта ні было, яно ўжо побач. Ты таксама ўзяў гэтую штуку? Так я з Тады ёй яму. заўжды хожу. Зразумеў. Я Мне думаў, яно ты- падабаецца. Ага. А вы там, можа, світло уключылі? Я памру. А просто тут Не, вот- просто прибегли поглядеть на мапу. Якая уключена. просто тут Ну, я капсулу, больше тут тут можна пачакаць. Давайте, дзе гэтая дата? Ну, машины. В сенсе, да, там. Мы хіба А, не мы ж за дестроить базу. пошли? Так. А, ну все, тады можна ісці праз... Праз Ну, машина, Crew машина. Quarters. Яно побач. Ідзем такі з катошкам 2 спойлеры. Гэта привід. Гэта привід. Привет. Ну, гэта робіць. Яшчэ і выжывем. Будзе хутка забіваць. Ідзі ў сраку. Fuel treatment, падаецца, і там было камп'ютер гэта. Ой, не туды. Ну, нам зараз у машины різно. Так, Ну, машину мне я кажется. вже odчинив, я зараз тільки комп'ютер шукаю. Так. Так, Шаграэль 1, 2, активуй. 3, 7. Якую ти береш? Я побач з тобою. А! Чих. Чих. А я Хутка. помер. А Хутка. що гэта было? Яна просто літаральна паузу не робить ніяк. А там же ёсць якісь-то просто, ну, крипы, а ёсць якісь-то там вялікія, які можа хутка забіць, як я памятаю. Ні? Я не разбираўся, шчыра кажучы, ён просто До паде. деда подлетели, бучку дали и все. Ну, А где зброя? Что еще зброя была? О, тут зброя у когось у сракі торчить. Логично. Бляха, я забыўся, якія трубы я паглядзеў. 1, 2, 3, 7, 8, а якія? ну хаця можна я зраблю рэч, якую, мабыць, не варта рабіць, але я хачу праверыць просто, як працуе шчыт. Ці ён працуе супраць прывіда гэтага. Ну так, і Якщо шукаю я яшчэ спаўну- для респаўну состаўся. Так. Будзе хутка. Якую ты робіш, дарэчы, каточак? Часто. Я сіняя. Ці зброю падчапіць. 1, 3, 4, 5, 7. Опа, что это тикснул? Зброя не пішчыць, калі што. А,
Экстренное поведомление, Ой-ой-ой-ой. щит не працує. Ага. Я не было насрать абсолютно на его. Калі не глядзець. Дык калі ты, я ж так того, я ж просто пешки хожу. И А. все, я на просто подлазить под голову, и я не поспеваю ухиляться. Мгм. Так ты пешки не ходи, може. Не понял. Ну дык усё, ось. Шчыт выпрабаваны, ён апынуўся абсолютно. А, ну все, тады Все. все пешки не ходите тады. Сталося гэта шчыт гэта высветліць, як ён працуе супраць булькі, медузы, што там яшчэ, куля гэтая, Ну, правда? во імя наукі было все зроблено. Я тебе Так, хотел ну. руку забрать. Так, Що ви кажете? 1, 3, 4, 5, 7. Ну, дякую. Зник. А я Рука забыўся. бесплатная. Так, Окей, 1, 3, окей. 4, 5. О, гэта ж было чырвонае, ты 1, зараз 3... сказаў, правда? Так, я уже туди йду, якщо не зробив. 1, 3, 4, 5, 7. Я у тебе позаду. Давай, почуем. Один. Угу. Так, 3, 4, 5, 7. Ну, может, мне О, зброя. червяк, бачиш? Ай, бляха. Где ты? Куда он подевся? О, Макс, не можешь нашел вернуться кусается, трошки что назад, ли? поглядеть на червяка. О, нихуя! А, воу-воу-воу-воу! Тебе забили? Не, трошки покусали. Я не совсем полют, что бьют, бля. А, не, ладно, бля. Червяки. Ой, не-не-не-не-не! Блять. Минус шаграет. А як это здарилося? Ой, Я Антон, ж ты около руками меня. бился, и он заспавнился. Это была родлевка их всех по земле там. Не, гляди мне в очи, не хочу, не. Не. Червяков этих. В очі мне погляди, кажи, пів? Пів сьогодні? А ну дыхни. Да, меня ну, у кусаются, меня там зброя была, кусаются, возьми с меня кусаются. зброю. Какая сброя? Про что ты кажешь? Ну так. Ну, тому и в дупе давай. торчить. А где Просто их. Усіслав, Так, ти не що збирав тут? карток. одну? У мене Оба. 5. А, так все, нам Еще хопить, не нам хопить. Ну, погнали. Кому там? Побить? Да. Там уже две торчить. А, окей. Тут нема. Прошу вас, пан. Зараз насуєм. Щось ті як-то тихо. Камерку мы натискали, шаграет. Да, я же пробираю, ще. Він, до речі, тут така. Хто? Я наперед побіг. Привіт. Я не хочу спинятися. Нам треба направо, так? Так, 1, 3, 4, 5, 7 было. Дається. Можна ще взяти, камеру. може, ось гэты, який заморажує гэтых Треба ісці. На контейнери. привіда так, працює тільки заморозка, до речі. Коли у вас є така можливість, обов'язково берете. У нас такая максимость, але только две руки у нас. Опа. Кислоти у заплечнику, алло. Ой, Ён побач. Ну, я бачу пепел якийсь за мною. попіл льота за тобою. Ну. Юс раку. Прыемна, што ад яго паўхіляўся і ён задыспаўніўся. Нават пашкоджання ў здароўю няма. Overload engine. Что робіць? Оверлода інжин. Так можа хтосьці пабяжыць ужо да выйсця, а хтосьці Ну, вы разумееце, да? Не. А ви вже все активуєте там? Не, зараз я щось тут у носі поковирявся. А тут уже налетіло. А я зараз помру. Дик, а що ти робиш? Чим ти займаєшся? Я просто пытаюсь сховаться у сервера и поплакать.
А што дапамагае, я просто не ведаў. Ой, трэба вяртацца, тройку знайсці недзе, слухай. Що зробити? Ён на мяне накінуўся, ідзе адсюль. Оп-оп-оп-оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. До речі, я на кнопку натисну, і там повинно зараз ось... Там пайшоў працэсінг. Ну, треба бегче уже, ні? Вам трэба... Не, якое? Вам трэба перагрузіць рухавікі па правых баках. Па сходах усе гэтых. По правых боках или по левых? Так само? Правый, левый рухавікі. Вы там ждемитесь, просто на максимум там рухавікі трэба разогнать, а потом уже натискать среднюю кнопку. Все. Так а хто тут? Хто якось гэта ж? Ні, не гэта. А що треба? Разогнать рухавікі треба. Все тут. А руками ці нешта націснуць? Так, заходь руками, крути, хутка. О, target speed, глядите. Я ніколи гэтага не рабіў. На 100, на сколько? На 200? Не, ну на максимум. На максимум. Все. Ой. Пригоженько. Блядь. А другое крыло гэта хтось взял? Так, я уже розкрутив. перегрузил. Все, ну добре. А, там ж каточок зараз назирає. Я забывся. Но. Натискайте на... Ой, не натискайте, дайте я пробегу зараз кілометр. Хотя ви собі як хочете, я на шапку побіг. Я думал, это могильщик был, а это Макс. Добре. Ты натиснул? Так ты уже натиснул. Не? Так, я руховики запустив. Почекайте, тут Engine A тестинг, а Engine B critical. Хтось не допрацював. Engine A хтось не запускав, я так розумію. А, бляха. Ну Всё. все. Все ж таки Так, откусил о. мне голову. 2 дозиратора. Не, он такие задёбывает. Хто не зробив працю? Блін, щось, ну, так. Давай, Посмотри, без руки. всіх. Я на 100 поставил. На 100, так надо на 200. Воу-воу-воу. 10 максимум. Ён Слишком для много мене. вообще. Ой-ой-ой, все, 2000. Ой-ой-ой. А що робиться? Середник трошки позднее натискать, а то выявляется. Бля, ніхто не гэты мануал не давал читать. Син капец. Ну, у нас только одна спроба была удала этому. Бля, Ти чому, а де? чому, Всім а, капець. а чому? Ні, а чому? Головне тільки подворотний бок не побігши. Так. Все, слушно идешь. Так а чекайте, где Макс? На мене біжи. Все, понятно. Макс уже в шатле давно сидишь, ты что? Ні, я ще не сиджу. Я ще не сиджу. Бля, куди, який бок? Чекай, як зачинить Вопрос двері, бежит, пролетаєш я до же на стіни. вопрос. Ось. Все, я бачу там якась. Вау, держишь. Блять, ні. Урон Я Хуэй залетела написан. на корабель. Урон Хуэй это добре чи ні? О, я піду, я Проворот, хотів. Все. проворот. Ой, не зробили. Так, треба передохнути трохи. Отпочни, поляжи. Мои, Вы видели, что? Мои улюбленные жартики. А? Ви ведали, що не зачиняються двері, коли хтось там знаходиться за ними? Конечно. Мы все тебя чакали. А ты думал уже полететь? Ні, я випадково натиснув, тому що до мене прилетів привіт. Все, зачиняй. Хто повірить. Бляха, здрадники. Сядай, уже что ты идешь Так пешки. у меня уже все, у меня уже дыхалка это. 7 На секунд. прошлые секунды. Я тоже кинематографичный. Все, полетели. Так, о, глядите, там он анімація от весь пришпільний. Так ми побачимо, як він бомбані. Побачим, була. И раз зараз буде пригоже. Ні, не побачили. Ну, просто... Ёба, просто. Апки в руки и Не, полетели. вы бачили? Де люстерка заднього вигляду. Ну ось. Все. Ты ж пам'ятаєш, що ми бою глядели?
Та, а я просто не памятаю. Наверное, был пьяный. Ой, боже. Ну все, ну гэта космос. Вось было б прышпільнае, калі б чужога бы дадалі, вось его. Дык бабулька ж є на падобную веду. Ну, такое вось. Ну, аўтарскія права это выкуп. так, А, ну та, да. З улікам таго, што гэта інды-студыя, як часам Варвара любіць сказаць. Добра, просто трэба галаву кудысьці на дуб прышпіліць, і тады будзе ўжо не аўтарскі правы. Ну, Так, гэта было даволі кінематаграфічна. Ёсць такое, ёсць так. Ну, Я згодны. ну так. Так, Я а ще чаму я думаю, бачу що- толькі... А, во, усё. Шагрелю 25 і Могильщику 25. 25? Колькі там грошей? 1888. Ну, калі Кожны. паміраў магільшчык, я аддаваў толькі 2000, а зараз чамусьці 4. Гэта як? Ну, а дарэчы, вось на мінулай складанасці я зарабіў больш. Вось, чаму мне засталося зараз. Мне засталося 3700. Ну, засталось толькі за хату заплаціць. За ацяпленне. Да. Там уже... Ой, гэта было весело. По троллях Шкада, есть што- гульни. Шкада, што толькі вы падохлі. Ну затое, нягледзячы на то, што падох, зараз я прамацую сабе трываласць на максімум. Буду бегаць шпарка. А гэта спрыт, хутчэй за ўсё. Ось это... Прынцік, ну. Ну. Хотел сказать, деду Максиму не патрэбілась гэта хутка это... Не дапамагло. Не, ўсё спатрэбілася. Вось, дарэчы, трэба прыбраць шчыт. Вось, А вось шыт не спатрэбіўся. шчыт так апынуўся шчытам просто. Калі б Ведаеце, я- не тэставаў бы, можа хтосьці жывых бы яшчэ застаўся. Я думаю, Я ён будзе якраз і- карысны супраць робота, які страляе. Ёсць такая так думка, таму што ён энергетычны і робота таксама акутвае гэтае энергетычнае поле. Мяне щось з гульнёй сталося, я не магу выйсці з меню апгрейду цяпер. А табе яно трэба. Можа там казік. За донат можа. Я карацей узяў сабе гэты Health О, Injector. всё. А що гэта Require Shuttle Cell Upgrade? Що за вось що такое? За місія. А, дарэчы, Capture the Specimen. Залочено. Распрацоўшчыкаў там будуць блокі на шатле дадатковыя, уяўляеце сабе? Ага. Хутка яны павінны Не, Не, вылезці мне трэба, цалкам. карацей, адсюль выходзіць, бо... А, о, божак, я выйшаў нарэшце. Разнаплюся. Капец. Я пайду Щось місію не возьму. Require Shuttle Cell Upgrade. Там яны яшчэ плануюць за апгрейды, я не ведаю, карабля дадаць гэтае самае, Так. каб можна было місіі браць усярэдзіне. Так. І не толькі там штось Можам гэта разлучыць? карыснага. Types of Contracts. Ну што, Усім браў? танк пад пігвінай не... Тут просто есть вось гэты, вось бачыш там за 8000. Мы яго выканалі толькі што. Не, тут Require Shuttle Cell Upgrade. І ён залочаны. Можем сасці сябе зрабіць там на карабелі. Насамрэч было лагічна давай. паставіць на шаттл карабельную гармату і здалёк гэты вось Купола. страляць. Што за купола? Ну, там, дзе мы бадзяліся. Кольшчык. Кольшчыкі жывуць. жывуць. Mission Room спісментера. Гэта мусіць быць в такім выпадку пакойчык свой, ці куды тут трэба бегчы. Можа вось тут? А, во, я знайшоў. Shuttle Customization. Дзе? Ну гэта на гэтым А, звонку, не? Праворуч ад шаттла. Толькі капітан можа. Я бегу.
Ось на мяне бежи. А каточек там сидит себе спокойно. Да? Начали. Не холеры Максим забег. Ну, за security, Ну, сапраўды. до свайго пакоя дабег уже. Не в той бок побег, так бы мовить. Вось тут, вось гэтае Во. гаўно. До меня иди. Я тебе Вось не я. бачу. Раптам што? На тап натисни. А не Ты працуе не так. ведаешь? Ты працуешь. Працуе. Все. Чому у меня не працує? У пакоях не працаваў, дарэчы. Тому що пакоі гэта асабістая прастора, якую не след парушаць. Так. Контейнер. О, 28 касікаў я нас каштуе. О, Контейнер для пачвары, якую трэба захапіць. так. 28к, у меня только 12. Ну, Так што дарэч штосьці іншае. давайте скидываться, может. Я ўсё вытраціў, ўсё прапіў. Что, нельга скидываться? Ну, вот, тут капитан все вырашае. Так это нам два разы тады трэба яшчэ, да? Каб 12к атрымаць. Ну, то можа наступным разам. Ну, лагічна. Куды задаваць на абоі? На бой. Ці на вокны? А! Глядзіце, які шаттл у нас атрымаўся. О, прыгожа які. Ну, в сэнсе, з ім штосьці здарылася? Ну що ж навіть руки. Лягушка горміт, памятаеце? А, у Эпіку раздача. То у Эпіку раздача некая. А, У ой, не Эпіку у Эпіку, раздача а... говна. Ой, у Стиме что есть. Посылку, бачите. Стімі Раздачу раздаюць. эпіку на гэтым тыжні ігнаруйце. На гэтым тыжні ў эпіку раздаецца гаўно. Так, а ты ўсё не браў, Лёха, нічога? Ніякай Шаттл, здача? дарэчы, цяпер нашмат менш эпічны. Ой, там такая классная гульня. А у Там тебе трейзер есть и ревью. возможность Это скам якийсь. кастомайзить его? А Ельшик, Што? у тебя есть магчымасць кастомайзить шаттл? Не, гэта можа рабіць толькі капітан. Я ж ужо туды тыкаўся. Все, давайте, короче, экстракт дата. Дейта. Экстракт. Ну, это максимальная складанность. Так. Угу. Яна самая. Ну, пакуль што больш за ўсё мы зараблялі на гэтай жоўтай складанасці. Яна нібы найбольш такая фармішчая, ці як яе назваць. Прыгрэтае месца. Ну, Прыкрытнае. ціркі там на папярэднім тыдні раздавалі Nobody Wants to Die. Так гэта было на папярэднім. А дарэчы, гулялі Nobody Wants to Die? О, я давно. Набыў яе для стрымінгу. Это быў першы год яшчэ. І за 2 стрымы прайшоў. Ну, я ў такое. кагось, ці то ў дзеда, ці то ў Рудзі праходзіў. Рудзі таксама праходзіў так. Ну, файная гульня. А мне не спадабалася. Чаму? А герой не спадабаўся галоўны, за якога ты То, што гуляеш, бо у цябе няма Доўбень. выбару ніякага. Доўбень страшны, так. Алкаш, наркоман, карацей, просто. І табе не даюць ніякага выбару, то ты ніяк не паўплываеш на яго. Ну, потому американцам падабаюцца такія, хто там п'е, курыць, бо все амерыканцы, яны все прылежныя і добрыя. А у нас жа усё інакш. Ну, У нас жа усё інакш. Да.
Зброя ёсць. А кто-нибудь подойдите до меня, коли ласочка? А дзе ты? На месте я стою, я просто не хотел вернуться, бо мне подалось, я вышейше за вас на Ну, метр. потому что- А, ну ты... Ти, ви... трошки. ти вишейший, ну зараз без ноги. Да. Ну все. Ми уравнялися. Хирургичную операцию вы провели. Абзацы подрезали. Ну. Не треба бути вишей за нас. Святлою. Святло, йо. Мабуть, гэта зноўку тады будзе медуза? Не? Врагов пакуль што няма. Веселые медузы. 4 распаў. 4? Ну, А чаму Ну, мінулы в раз было сэнсе- 2? не ведаю. Хтось скраў. Монстр побач, Ну, короче, монстр скинь позаду. максимальный склад. Максимально. Не ведаю хто, але ён збег. Гэта быў я. А що тут грошикаў ні халеры няма? А, во, ёсць тут. Так, пакуначак знаходзіцца дзе? Ён у лабараторыі знаходзіцца. А, У самым куце лабараторыі. Адзінае, што гарматы трэба яшчэ пазбіраць. Я вось не памятаю, дзе ў лабараторыі яны знаходзяцца. да, голова пробитая. А що нам трэба рабіць? Лабараторыя. Простреленная, счастье. худшей. Красці скрыню. Может, зомбары? Ну, или для Не, людей яны уже пажо подустали. паўсталі, так, яны пажо паўставалі. Но голова выглядает не вы простреленная. Просветловатая, бля. Ой, а оно здесь побыть. Яно побач са мной. Што, галаву? Яно хто? Не Ты ведаю. бачиш? Неведомо еще покуль. Пакуль за сраку не ухапілі. Так, дзе гэтая бляха лабараторыя з... Што там трэба будзе цягаць? Это слойки. Ну, Разнокольоровая. Слойкі? Мгм. Ну, Я пакуль што на батки. сябе адцягваю. Невядома кагосьці. І, блядь, што за Так. страх? 2 синих, 2 фиолетовых. А, Электрычнасць. но светло же отключается. Ну ж, памятать, нестабильная херня. Я шчыра кажучы, Ну, не было ж памятаю. Як вам план, калі б хто-небудзь стаяў там на версіі? Каля шчыта гэтага і запускаў кожнага разу. Да яно ніби Ну, само включалось, не? Ручную мы рабілі гэта. І гэта была куля. Памятаеш? Мгм. Тут блакітная ёсць. Блакітная патрэбна? Не, так это калі забівалі. А я маю на увазі просто ось випадковим чином. Ну, я так і підозрюю, що яна, бо тут голова пробита іншим чином. Блакітная шагрель патрэбна слой, калі не, ці не? Так, 2 блакитных, 2 фиолетовых. Нясу блакітную. 2 фиолетовых несу. Так, Ну, і не цемры паглядзець ведаеце так на атмасферна. Мне Мгм. падабаецца. Побач, што б гэта ні было, яно побач. Так гэта... Куды На несці нейкі гэта? гукі ембіль. Я згубіўся. Вось, Это робот? у цэнтральным хабе, ну, О, все, так, робот так. гэта ГГ. Надо трэба бегчы Ну так. за святлом. Ну все, ГГ магільш. Мяне ваншотнула адразу, от просто хопа і ўсё, і мяне няма. я побачу, треба було сказати, що я там. Бля, я не веду куди ісці. Так, карацей, трэба адкрыць мапу, чакай. А хто у Я цемры можа Мапу? гэты? Мне калі што лячылка, я мапу не браў, прыдурак. Каб ведаў, то трэба было браць. Ой, вот там робот. Дзе? Ночь там. Дзесьці там у цемры. Як вы тут збіраецеся арыентавацца без ліхтароў? Я не ведаю, мне падаецца трэба ось зрабіць. Бля, Ну, не гляди сюди, не! Сука.
Ой, блядь. Ой, Чекай. не, это тупик. Нет, 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 нет. Все, я бачу, бачу за шклом хтось бігає. Прости. А чому ён блакітний? А ён сышоў у вентиляцію, Шагрель, я тільки що Ну, це побачив. Серьезно, так можно. О, Цікаво. Хтось включив Включив. сам? Чи я так, не сама? само Ну, Ззаді, я ззаді, сказав. ззаді. А? Я ў прамым эфіры назіраю, як ён паглядзеў. на Ззаду, картошку. ззаду. Куди ти мене привел? Куди, хто? Только вот. Я не розумію вогли, де. Бо лабораторія... Анчапися. Анчапися. Ён за мною, за мною. Бачом. Пішов нахер. Так у нас вже є світло, можна і помирати. Не, дякую. Усьо, я здох. Да? Не яшчэ. А. Цяпер так. А куди? А які... Небо. Ви бачите, сверліць як? Ой, навошта я гэта зрабіў? Ой, да ён хутка бегае, мне падаецца хутчэй, чым я. Бегаю. Слухайте, усё ж таки, я Ні, пропоную зовсім не був паскудний. пайсці на цэнтральны гэты хаб, Да. каб уключаць электрычнасць, і калі ён там з'явіцца, я просто буду каруселіць яго, я не ведаю, як яшчэ супраць яго гуляць. Все сядзі тут до конца гульні. Ну, умовно, там можна хавацца ад яго. Было Так, такое. то можна так пакруселіць хаця б яго бегчы. Чулі гэта? Без мапы, як без рук. А ты ўсё яшчэ са шыпа? Не, у мяне шпрыц, я ж сабе браў А. шпрыц у гэты раз. Ось разумееш, Прогнали з лабораторії. Ой, святло. Сюди. абсурдна, бо зараз супраць гэтай кулі я, ну ён жа ж не шкодзіць. Ён просто забівае адразу. Я бегу на Command Bay, бо зараз святло вухнецца. Бля, не, ну не ляці до мяне. Ён тут. Ой, блядь, ён за мной паляцеў. Уключайце святло, калі лазаце, каб ён за мной воды. Стаміны нема, зараз ёсць. Включаю. Куля, отчапися. Отчапися. Блять. Мне бракує стаміни. Ой, бля. Балет. Карузель. Кажется, я вже Я 500... так разумею, ён чарджыцца, пасля чаго некаторы час адпачывае. Не, усё. А дзе гэтае месца, дзе трэба... Зверні увагу, я мене заб'є зараз. Да ён за мной пайшоў. А дзе тое месца, дзе трэба гэтыя... бакеты? Бляшанкі што усталёўваць? Вось так, тут ідзе, я бегаю. Ну всё, у него батарея уже села, он все уже стомился. Ага. Ён не Хочеш, каб я стамляецца. спыніўся і ад'ехаў? Да? Ён не стамляецца. Всё, я цягнуў яго ад сябе. Цягні я ў Централ Хаб. Чуеш? Зможеш? Не, святло зараз опаецца. Я тут, калі што, я адразу падраблю. Ну, у мяне толькі стаміна скончылась. Не ГГ. Але Не што ГГ. ён падсвеціць? У нас 3 распаўны. Усе на месцы. Як у цябе там справа з кулямі гэтымі? Ты калі святла не Ой, будзе, конечно. дык гэта ГГ. Ой, не. Я просто не разумею, куды... Усё? А, ты паспеў уключыць, Я паспеў, так. Я же думаю. Ну, это Шикардос. супер навізны. Центральный хоспитал Бэй, гидропоник фарм, куды Трэба трэба? неяк яго да мяне. Як бы яго да мяне сюды. А з іншага боку, калі ён будзе каля мяне, як я буду бегаць? Вось, всё. Уключаць светло, калі раптам яно зноўку знікне. В, значит, Я на лаборатории вендетта. тусить, ну... Что такое? Трэба яшчэ одна фіолетовая. Вы знайшлі фіолетовую?
Так, увесь гэты Так, час так, грэль так. толькі шукаў. І Макс так само. А хто згубіў дыскі тут? Шмёткі Это мае чысці. былі. Що ми пролетів побач, він кудись на командек полетів. Рэшткі вашыя тут. Я до Так. себе полетел. ЖЖЖББ. ББ. Хай ляціць, я не супраць. Калі што, ну, блин, Калі раптам вернуліся. Вернуліся. Ось гэта ваша псіхалагічная траўма. на. Камунальныя пахі гэта траўма, якую усе добра ведаюць. З дзяцінства просто, з малаком маці, як кажуць. О, ён тут. А, пайшоў нахер! Бляха тлустая срака. Зачапіўся. Зараз вам святло адключаць. Та, можа без абразаў, Так, і бо ён можа такі злапамятны. Дарэчы, на Ось так є така командеку гульня, гэта як- зручна, бо ёсць святло натуральнае. Я бачыў фіолетовые. Есть Вы, такая конечно, гульня, як кричите, что вам криміналогісти, там потрібно привід світло. може реагувати, коли на образи різні. Ну тут не подається навряд. Бубу не скорить. Ух, я поспів. Во-во-во-во-во. Нейкім Ну, судом зараз ухілився, картошки. так. Толькі каб гэта, у меня стаміны хапіла ад яго. Мужчына, що ви тут робіце? А я тут живу. Заснув на праці. Все, срака. Распердака. Срак? Камон. Щось у медикал би я не знайшов фіолетового, а оранжерею обшукав. Лабораторія... ну лабораторія довга. А, ні, чекайте, не лабораторія. Ай, куди то було? Ого. Живем. Ой, Хлопці, як вам знайшов. Справоздачу давайте. А, ні. Так, лабораторія довга, що так. Где? Ты шприцак не А, ти Бля, що знайшов? на мене Якого уж ж спужав ти, мені. Що ти кажеш? Куди йти? Ты ж его не дарма взял. Да, побач знімаю. Живлика. Я вже Далі, заблитився тут. Ён каля мяне. сюди. Ну, Я я вот тут это деда так гоняю. А тут же синяя лежить. Чому ніхто... Так синю ми вже все усталювали, нам не хватило. Бля. Тут просто увесь гэты час синяя лежала посередине, в центральном хабе. Так ми вже усталювали. А, Я центральный убегал, хаб? убансил от этого робота. Потел. Ой, а я на том еще лежал. Ты не боронил, напевно. Так, пошло вантажиться. Exit. Блядь, что ж ты такі хуткі? Світлость сідає. А куди далі? Ён можа і хуткі, але з рогамі справляецца не надта. З пошуком шляху? Ну, То добре, калі так. Ще маю шанец нейкі. Так, у нас Бля, кончилась не поспел электричность. инициализация пришли, но... Блять. Знову своїми копитами зачепився за нечто. Либо на новую процедуру запускать. О! Гиперктил. Дороги. Что 10-й стрик? Ось у тебя стрик заховался, а ось у Макса у Фокси Хтось взлетели. Хтось ці лох. Ой, Так, Ти я хоч хтось ти прибив. добре. Я ВТ. Ну що ви докладна там? максимальна складаність. Так. Ми що, ми... Говорить, що це активувало. Подається, що ми амаль що... А ні, тут зашинено. но тут просто обиходний шлях такий трошечку цікавий. Ой-ой. А, Ой, у інший бок. Ой, боже, на носі присідать, якого курва ляду. карусель. А, Так. 2 рази і все.
Что здарылася, что Ну такое? все, ну располовинило. Рамень потрапить. Располовинило. Ну, я достаю... Аннигиляторная пушка. Почекайте, а що гэта так? А, Мімас таки добрый, ну. О боже, ну у меня уже голова болит. Ой, а що за гук? Ні, тільки не кажи, що ти сюди прилетів. А, все, он меня забил. А. Таки споймал. Бля, Всё. ти що за гуки? все, гэта дрэнна. Я не про это... Не А проглядел, на что фрез надо быў побач ставить. Не, ну, зараз 0. Так, але ён зараз до вас полетить. Раптом что. Вы як там дайшлі до гэтай скрыні ці не? Ну, я достаю її. Уже амаль достав. Хотелось бы вернуть свои грошики назад. Эх, з якого боку її збирати? А, Такі чумадан. А гэта дакладна флешка? Да, магічка, ти що, від'їхав? Так я яшчэ на пачатку. А, ты капсулу не взял. Не, мяне падчас А. выключэння святла. Ну. Таму я вось тут ужо колькі часу займаюся кінематаграфіяй. Да что? Ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой. Она каля мяне раптом што, то вы павінны данесці гэта быцця. Світло сюди. Блин, я тут так незручно помер, тогда я что, я свои грошики не заберу? Черт. Мне подается, что каточек уже сбег. Я вже до Централ Хаба йду. Добре. А я на Без машини. яна са мною побач была тут в Централ Хабе, так що Ага. будьте правы. Але пакуль што я не бачу. Яна кудысьці адляцела, мабыць, на цябе. А, машини даже ніхто не відчиняв. Я зараз погляжу. А я не бачу її побач. Шинери. Так. Не разумею, Щось святло не згасає дивно. ці ні? Так, я вже на шаттлбей бігу. Каточок і маршрут прибіг. Скажи, калі дабяжэш, то я пабягу ў твой бок так само. Так, світло зараз вихнулося. Каточок Ну, зайшов я, на все, я шаттл. виходжу в шаттл. Угу. Так, Бля, я ну тут- не, ну ты серьезно, идите нахер! Яна каля цябе? Так. Это за мной залетела на корабель. Ховайся, бягу. Не, падла. Так, дзе гэты шаттл? Вы тут. Стаміна, не! Вище. Ну, хлопці, там на шатлі лежить скриня. Зрозумів. Ви же ж падла, а? Навіть не поспів уставити. Чекай, треба стаміну бераши, бо інакше яна... Опа-на. Мінус усе на месцы. Яшчэ не. Кусь. Кусь. Бяжи, бяжи, бяжи. Кусь. Кусь, 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 кусь. Кусь, 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 кусь. Все, Макс, давай. Бягу. ГГ. Давай, на тебе звідси зараз. Не, ён був в бункер і сховався. Опа-на. Хто така? Все. Де яна? тут Визернула буде? і не стоїть, чекає. Де гэта бляха скриня? Трошечку далі, ну, перед этим самым, вось зліва. Ага. Опять этой катакомбы, куда тут идти? Ну што, готовы? На Усіслав біжить. О! Але гэта на кому ти йдеш?
У левый бок зараз. Слава. А я, блядь, Яшчэ курва. ўлевы. Я на І кораблі. левый. Ага. Бля, да что ж такое? Я на карте просто захопила, у нас Я корабель просто так отжала. отсиснул его. Да вы уже, блин, могли бы уже слететь уже отсюда, да и все, что вы там... Я не поспів, я просто підходив до дверей, каб зачинити їх. Ладно, треба ось стелс. Вона просто Опа, мені бачу, все там і на- світло напала якось. на це. Ну что, гляди, я пробегу зараз ці ні? Ні, Логично, так радуется каждый раз, коли все на месте помирает. Ну зараз, коли все слава отъедем, мы все проиграли. ти головне слухай, на шати натисни на каб двері зачинялися, і не ведаю, інакше ми не відлетим, бо кресло не працювало. Вы уже без дверей. отлетели уже давно. Та не Ну, про пока це не почвары розмова. на корабле, так все. Все добре. О, ёсць выжыўшы. А, что ты залагало уже дико, что подбывается. А где Естественно, скриня? да. Скриня нема. На месце, все, А, все, 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 вставлено, там, вставлено. уже там, сядай, летим на отсюда. месцы, усе А, на все, месцы. добро. Ну, Сядай, хоть что-то вы заробили уже, ну, молодцы. Здорово. Блядь. Каток притягнул, Макс уставил, Ну, А я погнал. змеркование. а магическую еще Змеркование фильмовал. Вообще, слава пришел, просто поехал. Ну, Ну что, по все задачи, по всех раскиданные. да. Ну, конечно, гроши никто не собирался с ними Как делиться. А уявляєте, що каб зараз... Блин, я в минус еще зашел. У мінус пойшов, ну що зробиш там? О, мне что-то капнуло. Щось є. Получка. Блин, так треба було все макс. А, ні, там не нельзя було все максу давати. Ну, добре. Все деньги на на увазі, стен как- часопис. Ти на гэта маєш на увазі капсулу гэту набыць, так? Ну, гэта уже наступным, блядь. Ну, так. Мы зробім лепш, слухайце, на наступным стрымы дзве жоўтыя, гэта будзе па 6 тысяч, і там будзе... Это толькі калі ніхто не памрэ. Ну, вядома. Я ж таму і кажу, што дзве патрэбна, бо зараз у мяне 13 900, то бок калі мы зробім адную выдатную місію, ніхто не памрэ, і ўсё зробім як належыць, то адпаведна будзе ўжо 20-ка. Вось, ну і другая... А колькі там 28 патрэбна было, так? Жудасць. Дайце я зменю, ласачка, сабе гэтую бляха. Шпрыц, які, ну просто... Апроч мінімапа Дякую, нічога не Незнарок, що працуе. використовуєш зефірчики. Усё, шановны. Вы готовы разыходзіцца? Ну так. Дзякую вам велічэзна. Дякую. Было весело. Я Вельмі ни весела. одного разу не выжил. Но зато я гроші Моє отримав. асаблівае дасягненне, ведаеш? Мне падаецца, у Steam павінны зрабіць нейкую ачыўку типу руіна или якар, штосьці падобнае. Не выжить 10 каток за пар, там что-то подобное. Штосьці такое, так. Добре, дзякую вам велічэзна. Ну, было не благо. Дякую. Все, сустранемся, Так, пачуемся. Дякую. До новых встреч. Дякую, відпочивайте. Дякую, хто був на стрімі. Всім па-па. Так. Так, где у меня тут... А, вот Discord. До побачення всім, до побачення Discord. Мгм.